Pozdrav svima, dobrodošli u TF Podcast, podcast koji se bavi finansijskom edukacijom. Danas specijalna emisija povodom Dana žena i u goste nam dolazi Jelena Jovović, saradnica u nastavi Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Jelena je na doktorskim studijama uporedo na Univerzitetu Crne Gore, odnosno Ekonomskom fakultetu u Podgorici i Univerzitetu Azurna obala UNICI. Jelena je istovremeno i načelnica odeljenja Centra za financije Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Dobitnica je raznih nagrada, od kojih ću navesti samo dvije posljednje. To su stipendija za izvrsnost Ministarstva obrazovanja ili edukacije. Nisam siguran kako se zove sad već. I zelene nagrade Centralne banke. Jelena je, ovo moram posebno da istaknem, članica profesionalnih tijela i ovim putem ću ih nabrojati. A to su Financial Management Association, gdje je aktivni član, American Finance Association, aktivni član, Women in Finance, aktivni član, Society for Financial Econometrics, aktivan član, Cost EU Research Network, aktivan član, CRNS Francuska, aktivan član, GREDEC Laboratorija za ekonomsko istraživanje, aktivan član i Agencija za visoko obrazovanje i kontrolu, gdje je ekspert. Jelena, dobrodošla. Bolje vas našla i hvala vam tako divnoj najavi. Testing. 1 million, 2 million. We have the highest stock market in the history of our country by far, every single day. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule, and that's all the rules there are. Nije investicioni sajt. Jelena, baš nam je drago što si ti danas sa nama ovdje iz više razloga. Prvo, zato što smo još ranije, prije, čini mi se i 2 godine sada, imali prvi kontakt i ja sam sa oduševljenjem prihvatio poziv da budem na panelu koji si ti organizovala na Ekonomskom fakultetu, a mnogo me više poradovala činjenica da si ti neko ko na Ekonomskom fakultetu jako glasno priča o financijama, korporativnim financijama, berzama i da ti je to u stvari tvoje profesije, nešto za što si se opredijelio. A molim te da nam ti kratko objasniš ili tvoj karijerni put i svoj akademski put i rad. Veliki dio si ti već rekao, možda ono što je i najznačajnije, a to je da sam angažovana na katedri za financije i računovodstvo na Univerzitetu Crne Gore na Ekonomskom fakultetu, a uporedo sam i studentkinja doktorskih studija i na Univerzitetu Crne Gore na Ekonomskom fakultetu i u laboratoriji GREDEC za ekonomska istraživanja Univerziteta Azurna obala. Ako pričam o svom putu, rekla bih da ga je vodilo više nekih različitih faktora, ali najviše jedna moja osobina, to je radoznalost. Kroz sve godine još od kad sam bila dijete. Tako da se sjećam nekih razgovora, onako pogotovo u autu, nekim vožnjama dok smo išli na izlete porodično. Sjećam se da me uvijek zanimalo, još dok sam bila jako mala, pa zašto bogati ne daju malo više siromašnima? Pa tata, zašto ne može država da štampa više novca i da da taj novac onima koji ga nemaju? I sjećam se da mi je kao djetetu bilo jako teško da razumijem i taj koncept inflacije, pa kako to država prosto ne može samo, pa ne baš previše, ali je to malo novca da da onima koji ga nemaju. Tako da bih rekla da radoznalost i ta bila prisutna u različitim oblicima u toku mog odrastanja, ali je uvijek bila tu. Tako da sam već na osnovnim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici shvatila da su onako i način organizacije i privrede i svega što se tiče ili ekonomije jedne države, ali i ekonomije i financija koje se tiču pojedinca bilo nešto što mene jako zanima, tako da već u toku osnovnih studija sam znala da će istraživanje biti neki moj karijerni put, tako da već krajem osnovnih studija sam znala da me akademija zanima. Ono što je za mene bilo jako povoljno jeste da sam na kraju osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore dobila i ponudu da ostanem kao saradnica u nastavi, tako da onda je to sve dalje opredijelilo i ove kasnije odluke. Master studije
sam završila također na Univerzitetu Crne Gore, jer je to bio onaj period COVID-a. Sjećam se da meni je bilo jako lijepo na osnovnim studijama već na ekonomskom fakultetu, ali sam kroz neka međunarodna iskustva, kao što je bila razmjena u Francuskoj već na 2. godini, pa onda razmjena u Sloveniji na 4. godini, shvatila da mi ta međunarodna komponenta mnogo pruža. Pruža mi i nekih novih znanja i pruža mi dosta uvida u to kako funkcionišu i studenti u inostranstvu i kako funkcioniše i ekonomija. Eto, imala sam priliku da studiram u jednoj velikoj Francuskoj već na osnovnim studijama i to je kasnije i opredijelilo ovu odluku da se tamo i vratim na doktorske studije. U toku mastera je bio COVID, kao što rekoh, tako da sam bila prilično ograničena i ostala sam u Crnoj Gori, ali već za doktorske znala sam da to mora biti neka međunarodna komponenta, tako da eto, Francuska je bila odluka i jedna jako dobra odluka. Eto, bit će prilike da više o tome progovorim. Hoćemo obavezno, to mi je jako bitno zato što želim da na neki način i prenesemo sutra nekome posebno ko bude gledao, a posebno da je žena ili mlada cura sada već koja se odlučuje, zašto bi ih ohrabrili na takav jedan iskorak. Preći ću malo na neka pitanja koja su onako opštena i važna, kao što je zašto je Dan žena važan u finansijskoj industriji. Ja bih rekla da je jako važan, a tek će da postane važan. Mi smo mogli i u proteklim decenijama da vidimo da se sve više o tome govori. Imamo i naravno na institucionalnom nivou sve više priče o tome, o jednakosti ili nejednakosti žena i muškaraca u bilo kojoj industriji, a mislim posebno u industriji financija, jer je tu možda ženama i najteže, tako da raduje me i da je ovaj podcast organizovan baš na ovu temu i da ima sve više inicijativa koje se bave upravo ženama u finansijama, u nadi da će ih u narednim godinama biti što više. Mi se iskreno nadamo da će između ostalog ovakve vrste sadržaja ohrabriti, zainteresovati prvo, pa ohrabriti žene da uđu u ovaj svijet koji definitivno vapi za kvalitetnim ljudima i kadrom. Tako da u tom smislu želimo samo da kažemo da iako je možda djeluju financije komplikovano i nejasno i teško i možda nismo da pričam da nije često poziv, apsolutno to je sve suprotno od onoga što neko smatra, samo je potrebno biti radoznao i ući u takvu neku... Danas ćemo da budemo, izvini što te prekidam, danas ćemo da budemo mythbusteri i da probamo ženama da objasnimo zašto su ove karijere super i za njih. Tako je. Šta te privuklo pozivu profesora? Pa upravo ta želja da konstantno istražujem. Ja sam naravno angažovana i u nastavi, ali najveći dio mog posla trenutno čini istraživanje, tako da i u okviru doktorata, ali istraživanja pri Gradeg laboratoriji gdje sam, kao što si naveo, i član. Kroz akademiju i kroz profesuru čovjeku je pružena prilika da stalno preispituje status quo i da zaista istraži ono što ga od one male djevojčice koju je zanimalo zašto država ne može da štampa više novca do istraživanja nekih pitanja koje su danas stvarno relevantne i do donošenja nekih zaključaka koji možda mogu da pomognu sistemu da bolje funkcioniše, pa i u kontekstu, na primjer, žena u finansijama ili finansijske pismenosti. Eto, zajedno smo imali priliku da i razgovaramo sa studentima i da organizujemo onu panel diskusiju, tako da onakvi događaji mi samo pokazuju koliko sam zapravo srećna što sam odabrala tu profesiju, jer impakt koji čovjek može da napravi ukoliko stvarno ima strasti prema tom poslu nije zanemarljiv. Sjajno, pa dobro. A neki mentori koji su možda na tom putu ili neke prekretnice koje su ti onako još dodatno dalo motiva da se baš baviš time? Pa ja moram da kažem jednu ohrabrujuću činjenicu, a to je da su mentori koji su najviše uticali na moje odluke da ostanem zapravo u finansijama upravo muškarci koji razumiju da i žene mogu da sjede za tim stolovima. Tako da imam sjajne mentore i u Francuskoj na doktoratu, a i profesore sa kojima radim na katedri za finansije u Podgorici, koji me zaista guraju da onako istražujem neke lične granice i da nastavim ovim putem. Sjajno, financija.
Pa dobro, od ovoga uvoda koji smo napravili malo tvoje neke radoznalosti, tvog akademskog puta i svega ovog što si prošla, da pravimo taj inicijalne stvari gdje ti studira, odnosno gdje ti sad imaš doktorske studije. Preći ćemo malo na teme koje su važne, žene u financijama, gdje smo mi sada i šta kažu trenutni podaci o zastupljenosti žena u financijama. Pa ja bih rekla da su u isto vrijeme i sa jedne strane ohrabrujući, ali i sa druge strane govore o tome da tek treba o tome da se govori i na tome da se radi, jer prema nekim podacima od prije, ne znam, nekih 7-8 godina manje od jedne žene u 5 CFA stručnjaka, manje od jedne je bila žena. Isto tako ako gledamo neke upravljačke pozicije i u hedge fondovima i u bilo kojim velikim finansijskim korporacijama, ispod 20% su žene. Ono što je ohrabrujuće jeste da je trend koji se prepoznaje trend rasta, ali i dalje je to, nećemo reći zanemarljivo, ali i dalje postoji veliki prostor da žene budu mnogo vidljivije na rukovodećim pozicijama. Da li smatraš da je ono, da kažemo, kolokvijalno bježanje od matematike taj nešto što, odnosno većina ljudi izbjegava financije zbog toga, posebno žene, i da li smatraš da prosto nisu kreativne ove industrije u smislu da bi privukli dovoljan broj žena? Mislim da su izuzetno kreativne, ali mislim da postoje neki problemi koji su možda sistemske prirode. Jedna ekonomistkinja koju ja mnogo poštujem, 3. žena dobitnica Nobelove nagrade iz ekonomije, Claudia Goldin, u jednoj svojoj fantastičnoj knjizi Career and Family jako lijepo objašnjava taj fenomen. Ona kaže da pogotovo u financijama, naravno u svim industrijama, ali pogotovo u financijama postoji veliki gap iz prostog razloga što u financijama postoji jako veliki broj poslova koje ona naziva jednim imenom greedy jobs ili neki kao pohlepni poslovi koji mnogo više nagrađuju overtime, koji mnogo više nagrađuju neku konstantnu dostupnost, što je mnogo lakše izvodljivije muškarcima nego ženama. Tako da ona to objašnjava kroz neki koncept neke cijevi koja ima neke pukotine, liki pipeline. Žene su jako dobri studenti. Evo, mi smo sad u decembru imali priliku da nagradimo najbolje studente ekonomskog fakulteta i to su mahom bile djevojke, 24 djevojke i 4 momka. Međutim, ako gledamo dalji karijerni napredak, na master studijama, na doktorskim studijama, i dalje je dosta žena, i dalje su one uspješne, ali kako karijerne faze napreduju, tako je sve manje i manje žena. Tako da onako ta cijev koja popušta na svakom narednom koraku propusti još više žena, tako da ih na kraju ostane sve manje. Tako da mislim da je to možda više sistemski problem nego manje kreativnosti u industriji. Da li smatraš i da su razlike u nagradama, ajde da ne kažemo platama, ali u nagradama kao finansijskim, isto jedno od ograničenja da žene i dalje žele da, ne i dalje, nego jednostavno u tom karijernom putu koje ti kaže gdje oni počinu da se izlivaju negdje i da nestaju u nekoj karijernoj napredovanju. Isto između ostalog i razlog zato što je ta razlika iskazana i izražena, barem tako da kažem. Mislim da svakako da, ali ono što se pokazuje u prethodnih par godina jeste da veći stepen transparentnosti u razgovoru o tim wage gapovima između muškaraca i žena doprinosi da se oni zapravo smanjuju sa jedne strane. I drugi faktor koji utiče na wage gapove su upravo ovi poslovi, pohlepni poslovi ili greedy jobs, jer najveći dio te overkompenzacije koje muškarci imaju potiče upravo iz overtime i svih nekih dodatnih aktivnosti, a ne iz onog 9 to 5 dijela posla. Međutim, u nekim državama se radi sjajan posao kad je transparentnost u pitanju, pa čak u Australiji postoji neki komitet za wage gap transparency, ili nisam sad sigurna kako se zove, ali onako potpuno jedan pristup koji bih ja rekla zove se name the shame. Objavljuju sve informacije o gapovima u zaradama između žena i muškaraca i to čak na nivou kompanije. Tako da otkad su krenuli sa tom inicijativom prije par godina rezultati su značajni, tako da sve ide na bolje. Super.
transparentnost je jedna od stvari koja je izuzetno bitna za svako poslovno okruženje. Jel? Definitivno. Kako univerzitet odražava, odnosno tretira problem raznolikosti u ovoj industriji? Da li se ima tu nekih, da kažem, pravila, pravilnika u nekom smislu kako tretiraju te stvari kad su u pitanju i profesori, i saradnici? Pa na globalnom nivou rekla bih da pogotovo ako govorimo, a danas ćemo se fokusirati baš na ove departmane i katedre za financije, nije velika razlika u odnosu na privatni sektor i na industriju financija iz razloga što prosto karijerni put u financijama, bilo u privredi, bilo u akademiji je izazovan i žene, mislim da prema nekim istraživanjima koje sam nedavno čitala, jer onako baš u kontekstu ovog djevojke su i dobri studenti i na PhD-u je otprilike jednako muškaraca i žena, uspješno žene i odbrane doktorate, ali onda pogledaš strukturu redovnih profesora koje su muškarci i žene čine svega 10%, možda čak i manje od 10% pozicija redovnih profesora i to na uzorku od nekih, jedna profesorica iz Španije radila istraživanje na uzorku od 3000 profesora u financijama, na uzorku od 400 univerziteta i manje od 10% su redovni profesori su bile žene. Nisam znao za to. To ne ohrabruje, ali tu smo da istaknemo problem. Tako je, pa naravno, treba pričati o tim stvarima svakako. Ovaj uvodni dio nekako smo napravili kroz prolazak svih problema i da kažemo tih možda gapova koji se nalazi između muškaraca i žena, ali sada onaj dio koji je i ljepši za žene. A zašto to kažem? Zato što je često se desi, moram ti reći, i kod naših klijentkinja da su bolje makar od svojih supružnika u investiranju. Jel' tako? Tako je. Druga stvar, često se desi da klijentkinje imaju, ja to zovem šesto čulo, nekako brže i bolje prepoznaju rizike i odnosno kad trebaju da investiraju nekako su strpljivije i da kažem opreznije. Imamo li neke podatke kako žene investiraju drugačije, koji su to profili rizika, kako njihovi prinosi, jer zaista ima, čini mi se, ima nekih i podataka da su žene u nekom smislu racionalnije, dugoročnije razmišljaju i manje slušaju šumove na berzi. Baš kad si me pitao zašto sam se opredijelila uopšte za karijeru u financijama i za katedru za financije, jedan od razloga je što ja vjerujem isključivo u empirijske dokaze, jer financije i brojevi nam to i omogućavaju. Tako da ću ti odmah reći da ima jako veliki broj istraživanja i dokaza da su žene, iako ne možemo naći veliku proporciju žena koje zaista investiraju, one koje počnu time da se bave jako su uspješne. Postoje čak i neki radovi koji su stari, znači ne skori nego od prije 25 godina, i baš poznata dva profesora sa univerziteta u Kaliforniji, Davis, su radili istraživanje na jednom i dugom i velikom uzorku žena i muškaraca i zaključili su da žene upravo zbog toga što si ti pomenuo, što su mnogo i obazrivije i analitičnije i manje su sklone nekim ekstremnim rizicima, da su ostvarivali u suštini prinose koji su bili čak za 1 ili 2% veći od muškaraca u tom uzorku. Čak se i rad zove nešto poput Boys will be boys i oni objašnjavaju da u suštini muškarci mnogo više imaju taj trading mindset, a žene imaju mnogo više neki conservative portfolio management mindset. Tako da, ne znam, ako pogledamo te podatke, onda bi možda trebalo i više žena uključiti u neke procese odlučivanja. Ispričat ću jednu ličnu priču. Otac mi je preduzetnik. Majka je cijelog života radila u državnoj upravi. Otac je bio taj koji je gurao, davao gas, a ona je bila ta koja je stiskala kočnicu. Razmisli o ovome, pogledaj ovo. Nekako je uvijek bila risk menadžer u familiji, a otac je bio preduzetnik i gurao je. Preduzetnički duh je potpuno druga priča u odnosu na bilo šta drugo i u tom nekom smislu ja sam uvijek govorio ako treba neko da izabere jedan rizik na svijetu, a da postavite, da kažemo to i to se dešava, takva je takva situacija, to,
ona će izabrati jedan rizik koji je ključan u svemu tome. To je moje neko lično iskustvo. Jaz u bogatstvu i zašto finansijska pismenost za žene važna, odnosno ovo bih nekako mogao da podesi na principu čak i lokalnog mindseta ili regionalnog mindseta, gdje kroz istoriju smo imali uvijek da su žene bile te neko koje je bio drugi u familiji, da su žene kroz istoriju nisu donosile krupne i velike odluke, da se nisu pitale o finansijama. To se sad već malo mijenja, ali i dalje možemo da tretiramo da li koliko su žene i dalje imamo finansijsku pismenost, koliko odlučuju o porodičnim budžetima, kakvi krediti da se uzimaju, da li da se investira u jednu vrstu imovine ili u drugu vrstu imovine. Imaš ti neki komentar vezano za sve te stvari, odnosno i zašto je taj jaz u bogatstvu izražen između muškaraca i žena? Pa izražen je i dalje u velikoj mjeri, ali kako si pomenuo ranije nisu učestvovali previše, nisu ni mogle. Pa čak i na nekim potpuno razvijenim tržištima kapitala, američkom i zapadnoevropskim, žene do prije 50 godina nisu mogle ni da uzmu kredit u banci bez potpisa svog supruga kao nekog sudužnika ili slično. Prosto nisu imale nikakve ni mogućnosti da se više uključe, pa je samim tim i posljedica svega toga činjenica da žene kako nisu imale priliku da se edukuju, onako ostajale su po strani. Međutim, danas to nije slučaj, ali i dalje, pogotovo u regionu, vidimo trend da se ni djevojčice, ni mlade djevojke, ni žene ne obrazuju dovoljno. Tako da neki podaci koje možemo vidjeti su poražavajući. Evo, ako pogledamo uopšte strukturu našeg, nezavisno od muškaraca i žena, ako pogledamo strukturu i depozita u našim bankama, govore nam baš puno o nivou finansijske pismenosti u Crnoj Gori. I mislim da je to nešto što treba definitivno da se mijenja, jer dogod su ljudi takvog mindseta da uprkos tome što imaju značajne nivoe sredstava na računima i dalje odlučuju da ih drže na tekućim računima, onako, nezavisno su li muškarci ili žene, mislim da o finansijskoj pismenosti definitivno treba da se više priča. Pa, imali smo skoro istraživanje koje su napravili, koji je napravljen na nivou uzorka Crne Gore. Generalno, možemo kažemo, ima napretka u smislu da razumijem šta je račun, šta je kredit. To je nešto što mi to možda i živimo svaki dan sad već. Ali ako pođemo malo na naprednije neke stvari, a u stvari to nisu više ni naprednije stvari, da znamo šta su akcije i obveznice, tu već ide jasno niži nivo znanja i obrazovanja. Ono što me ohrabrilo jeste da po toj statistici kaže da 44% žena odlučuje o budžetu u Crnoj Gori. Odnosno, barem se na neki način pita u familijarnim odlukama. Mogu da kažem da to jeste trend. Ti ćeš dati komentar, naravno, ali primjećujemo. Žene sada više i rade na ozbiljnijim poslovima, i rade na stručnim poslovima, i u nekim hijerarhijama se nalazi na nekim menadžerskim pozicijama. Prosto, ako su prethodne generacije živjele možda situaciju koja je muškarac doprinosio i donosio kući platu, a žene bile domaćice i dizale djecu, danas je ta situacija potpuno okrenuta, čak i izjednačena. Žene rade 8 sati i imaju puni posao, i muškarci rade 8 sati. I onda kad se sad pitamo za neka prava, čini mi se i da žene više učestvuju u tome. Svakako da učestvuju, i taj podatak ja tu nisam znala do danas, tako da me baš raduje. Ali definitivno je da ženama, upravo zbog svega ovoga što smo i pomenuli, i njihovih onako širih percepcija i manje sklonosti riziku i uopšte većem stepenu opreznosti, definitivno je da im treba pružiti više prostora i za upravljanje nekim kućnim budžetima i za donošenje bilo kakvih odluka. Pa veliki broj istraživanja koje je Međunarodni monetarni fond sprovodio, i to na uzorku nekih najnerazvijenijih zemalja, je pokazao da kad ženama damo veći nivo finansijski, mogućnost da se na većem nivou finansijski obrazuju, da cijela ekonomija ima benefite od toga. Zato što ako su žene više finansijski obrazovane, onda one donose takve odluke koje utiču na to da je veći stepen obrazovanja kod njihove djece, da je bolja i zdravstvena zaštita, da su onako i djeca zdravija i da je bolji sistem ishrane i slično. Tako da
onako i taj uzorak najnerazvijenijih zemalja, čini mi se da je bila Južna Amerika u pitanju, je pokazao da ženama stvarno treba dati neki mogućnost za veće odlučivanje. Da li su onda, smatraš da su finansijski proizvodi koji su, možemo reći slobodno, zaživjeli u posljednjim godinama, dizajnirani kao sa ženama na umu, odnosno onako nekako da kažemo da su približni i ženama za investiranje. Posebno mislim na ETF-ove. Pa može se reći, ako uzme u obzir pogotovo da moje kolege sa katedre za marketing non stop pričaju za bilo koji proizvod o onim marketing personama, i tako marketing persona za finansijska tržišta je decenijama unazad bio neki onako muškarac u odilu sa nekom aktovkom u ruci, onako ide na neki sastanak, šta ja znam. A danas to možda i nije slučaj, zato što je sve više, kako se i tehnologija razvila i razvio se mnogo veći broj finansijskih proizvoda koji su i ženama mnogo bliži, tako da mislim da nam se ta marketing persona onako mijenja iz nekog onako investitora u odilu u neku ženu koju sve više zanimaju tržišta. Sa svim dostupnim stvarima jako uporno pričamo da danas finansijska edukacija je dostupna. Čak je toliko dostupna da može biti predmet bilo kojeg YouTube klipa, posta na X-u, Instagram profila i sličnim stvarima gdje neko može kontinuirano da uči tako što će iz animacije da scrolluje i da čita. Ne znam da li si ti nailazila i u tom nekom smislu primijetila slične stvari. Kako nisam, pa ja stalno u razgovoru sa studentima ističem to da dolaze nove tehnologije kojima se svakako treba prilagoditi. Ja ne mogu da očekujem od studenta prve godine osnovnih studija da će ujutru na trafici da kupi vijesti i da će iz vijesti da se informiše o finansijskim tržištima. Ali isto tako mogu da im kažem koristite TikTok, koristite Instagram, dok se spremate za fakultet, uključite neki podcast na Spotify i prosto nađite način na koji ćete da se informišete o svim dešavanjima, jer živimo u vremenima koja su i više nego dinamična, evo samo što se desilo sve u proteklih par nedjelja, pa kažem o tome je li treba biti informisan. Tako da potpuno i podržavam i podstičam studente, a je li sve mlade ljude da koriste... Da uđu u neki dobar algoritam. To je to. Da uđu u dobar algoritam. Dobro, to je, mislim, danas kad pričamo i kad pričamo u TF Kapitalu o svim tim stvarima, kad ljudi kažu ovo mi nije jasno, nije mi dostupno, ne znam gdje da tražim, ja kažem samo vidite ovako, nikad nije veća bila situacija da se informacije o investiranju, berzama ili trgovanju ili bilo kojem je na svaki ćošak. Samo je bitno da bilo gdje ukucate to i počet će samo da izlazi gdje ćete vi na jedan vrlo jednostavan način. Znači, ne morate čitati knjige, ne morate da kažem da budete eksperti o tome. Dovoljno je da zakačite algoritam koji će da vam usmjeri takve vrste informacije i već će mozak da se počne da se puni tim kvalitetnim stvarima. Tako da u tom smislu imamo jedan fantastičan primjer, moram ti to navesti. Imamo klijentkinju koja je već od prošle godine ili možda prije toga, znači negdje krajem 24. godine, posljednji kvartal 24. godina, napravila svoj bot u smislu da se ona konstantno sa njim konsultuje o stanju na berzi, o svom portfoliju. Oni imaju konverzaciju. Ne mogu da ti opišem koliko je to bilo produktivno u njenom nekom sazrijevanju i da kažem kao investitora, da svoje emocije za berzu koje su izražene, to smo pričali na prethodnom podcastu, smiri i da donosi kvalitetne odluke. Tako da ohrabrujemo sve naravno da pokušaju bilo šta da urade u tom nekom smislu, a danas sa ovim AI-em gdje možemo kažemo ja ništa ne znam o finansijama. Molim te napravi mi 5 lekcija svaki dan po 5 minuta, prosto i sami će da kreiraju, čak ćete i posjetiti da ih odslušaš, jel tako? Tako je. Malo sam više zauzeo vremena trenutno, ali ok. Prepreke i sistemski problemi koje imamo u pristrasnosti pri zapošljavanju, napredovanju i donošenju odluka o finansiranju.
u tom karijernom putu imamo situacija gdje poslodavac želi da zna za ženu da li je udata, da li ima djecu i da se shodno tome čak ponekad i određuje da li će taj neki kandidat bude zapošljen ili neće da bude zapošljen. Molim te, imamo li neke podatke? Šta su tvoje razmišljanja povodom te teme? Da li je pritisak balansa između posla i privatnog života i da li se tretira kao kazna za majčinstvo? Ovo je jedna prilično kontroverzna tema i nisam sigurna koliko će ovi moji odgovori da se svide i slušalcima i slušateljkama, ali ja ću biti potpuno iskrena jer danas smo tu da razgovaramo potpuno iskreno. Podaci govore o tome da za isti CV koji jedna istraživačica iz Sjedinjenih Američkih Država je uradila takvo istraživanje da je napravila CV koji se zvao Jennifer i CV koji se zvao John, bili su identičnih godina, identičnih kvalifikacija, apsolutno onako potpuno fine-tuned da prikazuju isti nivo sposobnosti i svih drugih vještina i poslali su ga, ne znam, za nekih 300 različitih oglašenih pozicija i rezultati su bili katastrofalni. Ishodi su pokazali da za isti CV je John dobio mnogo više prilika za taj posao. Tako da već tu primjećujemo da postoji selection bias kad su u pitanju muškarci i žene. Ja u razgovoru sa svojim prijateljicama i generalno sa svim ženama gotovo da ne možeš naći danas ženu koju neko nekad nije pitao da li planira u narednoj godini da se uda, da rađa djecu i slično. I sad možemo mi da budemo više na toj feminist side i da to ekstremno osuđujemo, ali mi živimo u jednom prilično kapitalističkom svijetu. Naravno da vlasnika biznisa zanima da li će u narednim godinama moći da ima nekog radnika koji će non stop biti tu ili će to biti neko ko će u fluktuacijama biti prisutan i odsutan. Ali mislim da o tome treba mnogo više da se razgovara na način da se pronađu rješenja i da se ženama pruži neka sistemska podrška. Mene jako, neću reći neprijatno, ali bila sam jako iznenađena reakcijom na ovaj pokušaj smanjenja porodiljskog odsustva za žene u korist toga da 10 mjeseci budu odsutne žene, a 2 mjeseca muškarci, iz razloga što moja reakcija na to je bila da to daje veću priliku ženama i da se brže vrate na posao i da brže karijerno napreduju. Ne ni na koji način da ih underminuju u bilo čemu, ali vidjela sam da je onako inicijativa imala potpuni backlash i da su automatski u roku od 2 dana vratili onaj stari pristup od 12 mjeseci samo za ženu. Mislim da žene, uprkos tome što je majčinstvo sigurno, evo slušajući samo naše majke, razumijemo da je to najljepši mogući poziv i uloga, ali mislim da žene treba mnogo veći prijatelji da budu ženama i da razumiju da za to majčinstvo, kao što nalazite perfect substitute za bilo koje zanimanje koje je neki operativni rizik, tako žena ta 2 neka mjeseca može naći nekog svog perfect substitute. Evo, možda ćeš me ti ispraviti, možda ja grišim, ali mislim da žene trebaju biti malo veći prijatelji. Ja mislim da treba daću i svoj neki osvrt na sve to, pošto naravno se razgovaram sa svojom suprugom na sličnim temama. Mislim da trebaju dati prava jednaka na odlučivanje, jer je to ipak zajednička odluka. U kojem smislu mislim zajednička odluka? Zato što ne može nijedan zakon da odredi odnos u jednoj familiji. To je, čak i taj zakon o braku to kaže. A druga stvar, ako je žena uspješnija i ona je ta koja, da kažemo, i gura karijeru, pa neko mora da bude podrška, jel? Ili ako je muškarac, da kažemo, uspješni, pa neko drugi mora da bude podrška. Urediti da kažemo koliko će neko mjeseci biti tačno gdje, koje je po meni malo suludo, jer je to više stvar dogovora, ako pričamo o racionalnim ljudima, da pričaju na te teme. Dogovor, ono što kuću gradi, jel? Ako treba neko da ostane 6 mjeseci tu kao majke ili 6 mjeseci kao otac, je stvar dogovora te 2 osobe. Tako da veća mi je moja poruka u tome da idemo ka tome da se ostavi na nekome na odlučivanje. Tako je.
da dođu do te situacije, da se zajedno dogovore šta je interes, šta je cilj. Tako je, pa to je i suštinski neka moja poruka bila. Ne želim sad da kažem da žene treba da se vrate na posao posle pola godine, ali čisto da treba da im se pruži prilika da naravno sa svojim partnerima više i razgovaraju o tome i što si ti rekao, da donose neke zajedničke odluke. Mislim da je to jedina, jedini način da uspijem. Naravno, jer onako dosta smo svi mogli da svjedočimo o tome koliko žene i ovo što si ti pomenuo, kaznu za majčinstvo, i sporije napreduju usled tih porodiljskih odsustava i kasnije mnogo i teže i vratiti se i ostvariti neko unapređenje, tako da mislim da im se treba dati bar prilika da donesu same neku odluku. Odnosno da budu ravnopravno tretirane u svemu tome. Kažemo ovako, muška kultura na berzama je ona koja si rekla greedy poslovi, napredovanje, konstantne neke stvari. Da li smatraš da se te stvari danas mijenjaju? U korist, u korist ravnopravnosti? Pa mislim da će pogotovo u industriji financija da se mijenjaju i da se i dalje mijenjaju dosta sporo, ali mislim da žene treba isto tako da nađu način da se izbore u svemu tome. Jer svi smo svjesni da uprkos tome što, da se nadovežem na ovu prethodnu tezu, ženama treba dati priliku da odlučuju, ali naravno majčinstvo nikako ne treba upoređivati direktno sa karijerom. Naravno da je bitnije, ali prosto onako ženama treba dati više mogućnosti da istraže na koje sve načine mogu ostvariti neke napretke. Naprimjer, jedan od omiljenih pisaca, Nasim Nikolas Taleb, je u Crnom labudu predstavio 2 koncepta. Jedan zove mediokristan i jedan zove ekstremistan. U tom mediokristanu je onako sve gravitira nekoj sredini i on kaže da najbolje možemo da objasnimo taj mediokristan na način ako zamislimo da uzimamo nekih 1000 nasumičnih ljudi i posmatramo, na primjer, njihovu visinu ili njihovu težinu. I onda u tih 1000 observacija ubacimo jednu ekstremnu observaciju. Na primjer, ako gledamo težinu, ubacimo nekog najdebljeg čovjeka na svijetu. I dalje ta njegova težina neće napraviti nikakav disruption u uzorku koji posmatramo. Dok sa druge strane u ovom ekstremistanu, ako posmatramo, na primjer, 1000 nasumičnih ljudi spram njihovog bogatstva i onda u taj uzorak od 1000 nasumičnih ljudi mi ubacimo Billa Gatesa, Bill Gates će da pokupi 99,9% bogatstva u tom uzorku. Tako da sa jedne strane mediokristan je neki sistem u kom neke ekstremne observacije nemaju nikakav značaj, a ekstremistan je sistem u kom ekstremne observacije zaista prave najveću moguću razliku. Ja bih rekla da su financije i sve u vezi sa financijama prilično na ovoj strani ekstremistana, ali žene tu treba da nauče da iskoriste to na neki povoljan način, da se izlože mnogo većem broju nekih prilika, da ne propuštaju različite, čak i najmanje vrste nekih neformalnih edukacija, prilika da budu u nekim mrežama. Evo, ja pomenuo si one mreže kojih sam ja član, American Finance Association i Women in Finance, koliko god izgledalo onako beznačajno, te mreže i poznanstva sa ljudima iz različitih i industrija i mreža i kompanija i korporacija i slično donose jako veliki broj prilika. Nekad će te prilike da budu male i imat ćemo neku malu dodatu vrijednost, ali nekad će te prilike da budu ogromne i napravit će karijerne promjene. Tako da mislim da žene treba da razumiju naravno ograničenja koja postoje kad su u pitanju njihove karijere u financijama, ali isto tako mislim da treba da nauče da bolje razumiju sve prilike koje mogu prilično da kapitalizuju. Taleb u istoj ovoj knjizi predstavlja i neke koncepte koje ja obožavam. Evo, izdvojit ću ti možda nekolika koja se sjetim. Naprimjer, barbell koncept koji on kaže da je fantastičan za žene. Ako posmatramo onu šipku sa neke 2 težine na 2 kraja, žene mogu da prosto sa jedne strane imaju
neka sigurna ulaganja. Evo, ako govorimo o finansijskim tržištima, sa jedne strane neka potpuno sigurno, će li to biti obveznice ili bilo koji drugi tip bezrizičnog instrumenta, a da sa druge strane malo istražuju kao ova tvoja klijentkinja sa ChatGPT-em ili svojim botom za investiranje i da prosto istražuju i onda će ova sigurna strana investicija da možda i pretrpi neke gubitke, a ova druga će im pružiti priliku da kapitalizuju ovaj ekstremni stan o kom pričamo. Isto tako, on u istoj knjizi pominje i nešto što on naziva opcionalnost, odnosno činjenicu da nikad, kao što pričamo o diversifikaciji i portfolija i da nikad ne treba staviti sva jaja u jednu korpu, tako da i u kontekstu neke osobe mlade koja razvija karijeru, nikad ne treba staviti sve karte na jedan neki broj, odnosno treba se što je više moguće specijalizovati, naravno ista je to industrija, ali za nekih više različitih stvari koje čovjeku mogu kasnije biti od koristi. Saglasan sam u svim stvarima koje si rekla, si pomenula i vratila si me, što je sjajno, vezano za ove asocijacije, odnosno profesionalna tijela. Molim te za publiku da objasnimo, pošto iskreno mi takva profesionalna tijela u Crnoj Gori nemamo. I možda je Centar za financije na Ekonomskom fakultetu možda prvi korak da se uključi veći broj ljudi, bilo koje struke, da sluša i da bude neki član ili nešto u tom domenu, jer smatram da je to jedna od stvari kako da se edukujemo, je li tako? I opštu populaciju. Ali molim te, reci mi, da mi opišeš kako to izgleda biti član tamo i koliko su one kao institucije od podrške svima svojim članovima i šta, kako, da li je prisustvo žena je tu veliko i da li su one ravnopravne članice tamo? Kako funkcioniše? Pa, drago mi je da si mi baš to pitanje postavio, jer ja baš kad sam vidjela šta sve radiš sa TF i podcastom i uopšte sve edukativne aktivnosti koje TF Capital sprovodi u Crnoj Gori, ja sam pomislila konačno i mi u Crnoj Gori imamo onako malo neki zapadni duh kad su te stvari u pitanju, zato što stvarno do prije par godina gotovo da nije bilo udruženja koja postoja da nisu ona osnovana da bi bila osnovana. Na zapadu i ova američka udruženja kojih sam član i zapadnoevropska nisu osnovana samo da bi tamo postojalo na nekom papiru, nego je broj aktivnosti koje oni na godišnjem nivou sprovode za svoje članove jako veliki. I te aktivnosti, bilo da su u pitanju webinari, bilo da su u pitanju naučne ili stručne konferencije, dakle oni pokušavaju da povežu i akademiju i privredu, znači kroz različite vrste konferencija, kroz različite vrste podrške također mladim ljudima i doktorandima i juniorima u finansijskom sektoru, zaista mene oduševljava iz razloga što kroz čak i neke online vrste aktivnosti, jer ja sam u Crnoj Gori, ne mogu ispratiti sve konferencije, možda ću poći na jednu ili dvije uživo, ali ostale ću uglavnom ispratiti online, ali kroz webinare i neke online sastanke uspijevamo i da se povežemo spram, ne znam, nekih užih oblasti interesovanja i da započnemo neke jako važne projekte, tako da sve više raduje činjenica da iz Crne Gore možemo raditi na jako važnim projektima sa američkim partnerima, zapadnoevropskim ili čak azijskim. Sjajno. Pa to je baš prilika onda da neko ko zaista želi da učestvuje u nečemu, ima priliku barem. Jer čini mi se, mislim, evo, kad se sjetim svojih studentskih dana, tada su po prvi put počinjale razmjene studenata, što je bilo fantastično za okusiti život negdje kao student napolje, vidjeti kako rade strani univerziteti. Tako da sve veći broj udruženja smatram da na neki način ćemo doći do odgovornijeg društva, do pismenijeg društva i do boljeg generalno društva u tom smislu. Odnosno, ovo je sad meni jako bitna tema. Zašto to kažem? Zato što su neka rešenja i put naprijed može biti samo i za žene, može biti generalno i za društvo. Ali, koliko uloga obrazovanja i rane finansijske pismenosti za djevojčice može biti krucijalna u njihovoj daljoj karijeri?
Mislim da veoma može iz razloga što su djevojčice tradicionalno, uprkos ovome što ja sve pominjem, što su i bolji đaci i bolji studenti, što je pokazano onako empirijski na globalnom nivou, i dalje su mnogo nesigurniji u to što znaju. OECD stalno sprovodi ona PISA testiranja koja obuhvataju i finansijsku pismenost, i tradicionalno je rezultat takav da djevojčice uvijek u onom dijelu pitanja koliko smatram da znam o finansijama označavaju neke najniže nivoe, a dječaci čiji su rezultati jako često mnogo gori od rezultata djevojčica uvijek označe da oni mnogo bolje znaju i o finansijama i da su finansijski pismeniji. Tako da mislim da i edukacija i rad sa djevojčicama i na njihovom samopouzdanju kad su te teme u pitanju može mnogo veliku razliku da napravi, čisto da one se ne bi osjećale kao da su excluded from the topic, zato što one apsolutno i treba da sjede za tim stolovima i da slušaju što više o tome, zato što nije to da su lutke za djevojčica neka priča o finansijskim tržištima i o investiranju za dječake, nego jednako mogu da budu tu prisutni i jedni i drugi. Imali smo jednu grupu osnovaca kad smo radili jednu edukaciju u saradnji s Montenegro berzom i bili su osnovci. Ne mogu da ti opišem koliko sam bio srećan i u suštini koliko su ta djeca radoznala i koliko su kvalitetnih pitanja postavljala, iako su bili možda 5., 6., 7. razred. Znači, u suštini hoću da kažem da nije pitanje da li ih treba uključiti, nego treba da ih uključimo i treba im napraviti neke dodatne aktivnosti u tom smislu, odnosno barem pomenuti negdje već u rano doba da razumiju. Jer ta djeca već žive neka vrsta tržišta. Mi smo imali tada kad smo pričali o tome fantastičan primjer koji su oni odlično razumjeli. Bila je Minecraft igrica i bilo je tržište koje ti nešto kupuješ i razmjenjuješ na tržištu. Mislim, oni to su oni to znaju, oni su to okusili i vidjeli i znaju kad imaš ograničene resurse šta možeš sa čim da mijenjaš. U obrazovanju takve stvari ne dobijamo do neke veće, sad da kažem, u formalnom obrazovanju. Naravno, pominjem uvijek prva i osnovna lekcija u kući je da se štedi, jel? Kako da se uštedi i tako dalje. Ali smatram negdje, pa ćeš mi ti potvrditi i da li možda da mi odgovoriš, da li znaš da negdje u nekim zemljama već ta edukacija kreće sa nekih osnovnih godina, odnosno barem iz osnovne škole. Kreće i to je nešto što raduje. Crna Gora kako se približava Evropskoj uniji, tako se ja sve više nadam da ćemo i mi onako više nekih njihovih praksi i navika da usvajamo, zato što kod njih čak na nivou vrtića, osnovne škole, kamoli srednje škole. U srednjoj školi se već očekuje da onako svi imaju neki račun i da već polako počinju da investiraju, ali čak i na nivou i vrtića i osnovne škole sa djecom se razgovara o tome šta je to štednja, šta su to investicije i prosto samim tim kad i djevojčice i dječaci od vrtića slušaju o tome, kad imaju priliku da posjete i određene vrste institucija i pogotovo obrazovne institucije kakvi su ekonomski fakulteti i sve druge koje se bave finansijama, prosto osjećaju se mnogo više uključeno, pa samim tim podstaknuti su da mnogo više razmišljaju o tome. Pa i Centar za finansije ekonomskog fakulteta mi je drago da kažem da je osnovan upravo sa ciljem promocije i finansijske edukacije i finansijske pismenosti, tako da nam je u planu već ove godine da sprovedemo par nekih programa za obrazovanje i odraslih, a onda u nekom narednom periodu da se okrenemo i srednjoškolcima, pa možda i osnovcima. Aj, molim te predstavi Centar za financije, onako šta je to tačno, gdje funkcioniše, koji su to programi, da malo damo i u tom nekom smislu kontekst toga za mene vrlo srećnog trenutka da se osnovao na našoj fakultetu. Ne smijem previše da pričam jer tek ovih par programa koji će stvarno biti veliki, koji će se realizovati krajem ove godine, tek treba da ih i najavimo, ali ono što smo do sad realizovali jeste jako veliki broj nekih interesantnih mini edukacija za studente. Studenti jako često idu na Montenegro berzu, tako da sa njima imamo jako dobru saradnju. Studenti će sad imati baš naredne nedelje priliku da probaju neki investicioni simulator kod
Finveo kompanije, tako da imaće, nadam se, priliku da dođu i kod vas, jer sa vama je tradicionalno saradnja onako možda i najuspješnija, tako da Centar za financije ima za cilj da obezbijedi studentima sve ono što, i naravno i juniorima u finansijskom sektoru, a i naravno svim zainteresovanim mladim ljudima, da im pruži sve ono što im ovo potpuno formalno obrazovanje u smislu osnovnih i master studija ne može pružiti. Kroz Centar za financije će, nadam se, na jesen naši studenti da učestvuju u CFA Research Challenge-u, koji je u organizaciji CFA Society iz Srbije, tako da onako pokušavamo da ih i motivišemo da iskorače iz onog okvira predmeta koji je finansijska tržišta ili finansijski menadžment ili šta god da slušaju i da stvarno počnu malo više da razmišljaju o financijama, da se to ne tiče toga kako da položim ispit. Da, super. Raduje me. Savjet mladim ženama koji lezu u svijet financija. Dosta je savjeta, ali mislim da bih sve možda svela na to da ulažu u svoje znanje i da polako grade samopouzdanje. Zato što mislim da toga ženama u finansijama fali. Jer onako žene su pokazale i da posjeduju određeni nivo i grita, i ne određen nego visok nivo i grita i posvećenosti i da sve mogu, ali samopouzdanje i prosto njihova vjera u sebe da nešto mogu ili ne mogu i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, tako da bih rekla da pored toga što treba da grade znanje, treba i da grade samopouzdanje. Evo ja stalno pominjem Taleba jer toliko njegovih knjiga volim. Jedna od njih je i antikrhkost i tim konceptom on objašnjava jednu pojavu koja je suprotna, slična je kao otpornost, ali nije baš otpornost iz razloga što on kaže da kad je nešto otporno, ono može da pretrpi neku vrstu stresa. Ali antikrhkost ne znači da možemo da pretrpimo samo neku vrstu stresa, nego možemo od toga nešto i da naučimo i da kasnije to primijenimo. Tako žene mislim da su onako prilično antikrhke i da pogotovo u finansijama mogu da iskoriste sve vrste ovih izazova o kojima si ti mene danas pitao, mogu da ih iskoriste na način da bolje napreduju u karijeri. Pomenula si Taleba više puta i knjige njegove. Molim te još neke o finansijama. Dosta ih je, ne znam odakle bih krenula, ali ono što mi pada stalno na pamet što se ne tiče nužno finansija jeste jedna knjiga koja je meni mnogo značila i za proces i donošenja odluka i za uopšte poglede na financije. To je knjiga Principles of Work and Life od Raya Dalija. To nije nužno, kao što rekao, knjiga o finansijama, ali mislim da i ženama u finansijama i svojoj široj publici koja sluša ovaj podcast može biti ekstremno korisna za donošenje i bilo kakvih finansijskih odluka. Tako da je to jedna koju bih možda preporučila prije svega. Taleba naravno i Crnog labuda i antikrhkost i varljiva slučajnost, jedna također koja jako lijepo objašnjava i koncepte rizika i uopšte šta to znači koncept neke slučajnosti i onako baca veliki shade na onu Gaussovu krivu u koju se svi toliko kunemo onako decenijama unazad. A pored toga možda bih se osvrnula i na psihologiju novca. Znam da je ona klišej, ali mislim da mladim ljudima... Ali nikad ne izlazi iz mode. Ali mislim da nikad ne izlazi iz mode, tako da sigurno će među slušalcima... Da, svi moraju proći kroz nju. Mislim da će slušalcima nekim koji je možda i nisu pročitali da onako otvori neka vrata, pogotovo mlađim slušalcima, tako da bi ta bila za njih. Neka bude ovo za mlađe slušalce, da bude baš preporuka psihologija novca, laka je za čitanje i lijepa, a onda posle da pređu na ostale stvari. To. Završne misli vezano za naš današnji podcast i poruka povodom Dana žena. Juče sam čula da su neke projekcije da će do 2030. godine 40% investable wealth da bude u rukama žena. Opa. To sam čula na ovom svjetskom ekonomskom forumu i to baš na nekoj panel diskusiji koja je bila povezana sa ženama u finansijama, tako da je to nešto što raduje, pa sam morala da podijelim sa tobom to danas. A poruka koju bih poslala ženama je da nauče da koriste sve vrste prilika koje im se pružaju. Ono što smo rekli, žene su svjesne nekih ograničenja, pogotovo u nekim karijerama kakva je u mom slučaju i akademija i finansija, onako još veza akademija i finansija
bilo mi je izazovno. Ali mislim da žene treba da nauče da postoji način na koji mogu nadomjestiti sve ono što možda ne mogu steći kroz svoj karijerni put. Srđa je baš u prethodnom ovom podcastu pomenuo onaj primjer koji je meni bio jako simpatičan, koji je vezan za sina i majku. Sin je imao neki greedy job, pa je onako zarađivao godinama i tako je došao do svog miliona, a ona je onako mudro štedjela i investirala i stigla je isto gdje je trebala. Tako da mislim da treba ostati otvoren za sve različite vrste prilika i da ih treba znati iskoristiti. Ja sam shvatio danas kroz tvoje izlaganje jednu ključnu stvar za žene. Budite hrabre. To je to. Hvala ti što si bila danas gost TF podcasta. Molim te, ostani, imamo jedan mali poklon za tebe. Hvala puno na pozivu. Jelena, ovo je ispred TF Kapitala kao zahvalnost za gostovanje. Hvala puno. 1 million, 2 million. Uvijek zadovoljstvo. We have the highest stock market in the history of our country. Every single one. Nije investicioni sajt.